You turned my wailing into dancing. Psalm 30, verse 11. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Rhythms of Joy was written by Monica LaRose and read by Tony Collier. Psalm 30, verses 4 through 12. Sing the praises of the Lord, you, his faithful people. Praise his holy name. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. When I felt secure, I said, I will never be shaken. Lord, when you favored me, you made my royal mountain stand firm. But when you hid your face, I was dismayed. To you, Lord, I called. To the Lord I cried for mercy. What is gained if I am silenced? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. Rhythms of Joy, written by Monica LaRose. A scientific study, which sought to explore how much of people's musical sensitivity is cultural and how much of it is instinctual, played drum rhythms for newborn babies while monitoring their brainwave activity. Occasionally, the researcher would omit a beat from the rhythm. Amazingly, they found the infant's brain waves spiked right when the note was left out, showing their young minds were already anticipating that beat and reacting to its absence. The study brings to mind the amazing way that God has created us. He's even wired us to embrace the wonderful gift of music and respond to it with joy. And, as the psalmist David writes in Psalm 30, to respond to God's grace with music of our own, songs of praise to his holy name. Yet pain, exhaustion, regret, or grief can sometimes weigh our hearts down and threaten to silence our songs of praise. Experiencing despair, even fearing death, David pleaded with God to deliver, asking, "What is gained if I am silenced? Will the dust praise you?" David did experience God's faithfulness as joy was restored once more, as God turned his wailing into dancing and clothed him with joy. As God heals our hearts and fills them with the rhythms of joy we were born to dance to, we too can testify, Lord, my God, I will praise you forever. Let's pray. Gracious God, thank you for creating us to experience joy and for breathing hope and new life into our days. When pain or grief threatens to silence our songs of praise, please heal our hearts and restore the rhythms of joy we were born to dance to. Thank you, Father. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How has music helped you to experience God's grace? How has God turned your morning into dancing? Abola toloko at Iterir ar other Elbelau, emnamodia kasiukang Elbelau, kadamlam ko dira siukang Elbelau. Iterir aklisi ela siukang Elbelau. Abola ka Iterir emlamada siukang Elbelau. At Iterir amaleak Elbelau, mar other Elbelau arokuil belura belulad, mar other belulad. Iterir aklisi ela de swela ngalak, lomdas will other Elbelau. Ang alakal di nga evyak lo dinget Iterir mendi melokot Iterir Amerikel amrail moklol ngalak moklol ath el arrung law do suel marungul mabadangel el other Elbelau. Klas kok laloban terira rangal Elbelau milil matitulom tab omrelir marandira matigingirar other Elbelau.
Angalakal ngalikira ar other belau, diakal olokot tokor belau, diakal arungal other belau, at telula teliud, mabitanga belau, mabitanga merikel. Syukang ar belau, armid, la alsel ogim rak, el modar terrak, alakad masisi el dimelokot tokor belau elang, rarangalakal domokroguretir. Abelawa independent terdogurit sel belu, elang al mong, Menggirel belau, an melkot tigingil, lol ol terngili liakra rogul belura belul ad, mar adar belau matiliak lengod al adar ar adar beabdul adar rogir. Tokor belau maliakra ul desuir, marandir, omrelir ar adar belau, ra ar adar angod al belu, ra rogul belura belul ad. 1900, at tokoira marikil, otit at tokoira Hawaii, mangmada at tokoira Hawaii, Rabelu rahawai elang, ar adar hawai elang, o wularandir elang. Lulungak l adar hawai, diak lolokot tekingir. Agwam, Michael belura marialas mengwaisei, ar adar sebanyol, am naragwam ledel dart madrangel, al sel edel dart, ar adar sebanyol ngaragwam, Michael rogul belura marialas uldimukra, asaibal marota magwam, tokoira gwam, amil tamal, elang at tokoira gwam mamarialas at talamal, lura amal tokoira sabanyol, matokoira at chamoro. Ay gel maral tokoira marialas at chamoro, aririd, enyam loriab es lura amal tokoira gwam, matokoira at sabanyol. El ato wularandir, ar adra gwam, mamarialas, ma ahaway. Siyukang aragwam ma ahaway, am naramid lo banggel at tigingir. Aw lubong at tokor belaw sab ramid ra alsel o kimerrak, al modar terrak, alakad kargik kreel ang ar adar belaw, lo kiwa school madalang okl, al malukot tokora a belaw, al mora arangalaka. Al suguma arangalaka domokoro uratir elang, am namu lombra amat tokor amerikel, mat tokor belaw. Kaltakatela tayo melombra amat tokoy. Ya tokor amerikel mat tokor belaw, yang alakal alongod adu, yang mokokil maral mong, el di mo tokor amerikel alaw spe el mga adu. Yang yarmid at tokor belaw, ya tokor amerikel otit at tokor belaw, mendi imot tokor belaw al dali, ya ikir rokul tokor bololoko ya di mo tokor amerikel. Tiyaw alel yang matamal, mada al da adu orangidid belu, sila may maklol belu, lotit at tigingiraraad. Omongalak, di mo loko tokor bela rangal kemen, mumukrawur tirabe ka klabsay. Ablaya ko tel skulo lisak la tokor belaw. Direk mo lisak rangal kapalkulat tokor belaw. Direk mo lisak mo loko tokor belaw. Di tokor akuk loko tokor belaw, di loko tokor belaw, maroloko tokor Ameriken, di loko tokor bel at Ameriken. Tokor belaw, tokor Ameriken la sab elo subra TV maskul. Endi belaw amal at titwole, kadmolo rivi, adori da tigingeth, kadam nam kodira asyukang, nam kodir belaw. Tokor belaw, loloko other belaw, aklisi el asyukang, makli belaw, makadiliak belul dingod, el diakar maway kidra blulad. Abola ka tokor belaw, mlamad belaw, mlamad ul deswir, marandir ad, el arrungol other belaw. Ar other belaw, diakal kirin marur, al mulukot tokor belaw. Rasegat, malubit tangara on dibel, malubal al ngarasegad robentri adarangod al belu. Tokora Amerikel am sisi aklisi el tokora los pernya belu other rogir. Alakad karikik el angar other belaw, ya alsel okim rakal modar terrak, ya tokora Amerikel am lam kodira syukang arbelaw, yam natitit at tokor belaw. Abelaw am lemolem, diliak belura rogul belura blulad, matikingel masyukang arangi, mengiliak rogul belu, mar adra blulad, dakaling seul beklad. Umumkorura ngal, umulisak ngal, malolomolem belaw, di belaw, diakalamat, loki watikingel. Research shows that hackers may already be inside your network. Ransomware, email scams, service disruptions, cyber theft,
Guardian Cyber helps organizations identify hidden threats, remove hackers from their systems, and strengthen their defenses before serious damage is done. We provide cybersecurity assessments, network cleanup, ransomware recovery, digital forensics, and expert guidance tailored for Palau and the Pacific. Guardian Cyber, Palau's cybersecurity experts, ready when you need us. For more information, email guardiancyber19@gmail.com or visit guardiancyber.online. Behavioral Risk Factor Surveillance System Palau, Radio Public Service Announcement. Masulang, the Ministry of Health and Human Services is launching BRFSS Palau, a health survey for adults 18 years and older. If your household is selected, a trained interviewer may call and invite an adult to participate. Your answers are confidential and help Palau understand health needs, improve services, and plan for a healthier future. BRFSS Palau. Our health, our data, our future. Take the call. Your voice matters. Request for proposals. The Palau Visitors Authority, on behalf of the Government of Palau, is soliciting proposals from qualified certified public accounting or CPA firms to conduct single audit of the Palau Visitors Authority for fiscal year 2025 and 2026. Specifications and information contained in the request for proposal (RFP) may be picked up at the Palau Visitors Authority during government working hours from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Interested CPA firms are requested to submit a detailed proposal in accordance with the request for proposal to the following address: Ms. Judy Ann Sabino, Finance Manager, Palau Visitors Authority, P.O. Box 256, Koror, Republic of Palau 96940, RFP number PVA-2026-01. The Palau Visitors Authority reserves the right to cancel this RFP and reject any or all proposals in its interest and to reissue an amended RFP. A successful contractor must comply with local business laws and shall be subject to applicable Republic of Palau taxes and fees. Proposals must be submitted in one original and 3 copies in a sealed envelope and must be received by Palau Visitors Authority no later than 4 p.m. Palau time on July 30, 2026, which is the closing date of this RFP. Proposals received before the issuance date and after the closing date of this RFP will not be considered. Signed, Gadoy Dulod. Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division. Public Notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested business companies to supply BCBP uniforms and accessories for ROP. Specifications for needed items will be available after July 24, 2026. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief Property and Supply Division, at the address noted below for copies of the specifications. Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by federal grant P26 Trans F1. Invitation for bid number IFB 2826. Public notice July 10, 2026 to July 24, 2026. Bidding period July 25, 2026 to August 25, 2026. Opening date August 26, 2026. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on August 25, 2026, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Signed, Charnel D. Sumang, Chief, Property and Supply Division. Subdra Kodal, Tobdra Ngira Abayad Matthew Elbelau, Ira Moya Miss Asaito, Ira Iragas Paudistar, Lula, Petrus Itelmong, Tirat Ngarun Goreti Wasisang, Ira Ingas Piliani Thomas, Colabas Aloysius Tale, Raul Arnold Oilo, at Kadasaw Morales Ramaroy, Ira Takao Bibianomat, Mabuiki at Jefferson Thomas, El Kmotargid Bechekldil Akemi Elbelau Thomas, Amnos Mercer on Aim Lurior Friday,
Aledel kapsingil alalong ewidel buila. Kapatangil ang amor yam lamatrok lakamal dilel el morngina sabadong. Leal kapsingil ong eal buila August 8, 2026. El di morngina barang rupasang. Magim subrarbek kaladamam ng eyang al babalda orior mayolda madibo madangay. Edo ngina spedel mataletele lakamal dilel ang kaltarigid. Rabe ekaldil di moto abduguru riula. Ko malmasulang edo ngotmok lapatangil. Iya Dios lumakaltang atrigidro kuy. Sain ngira abayat Matthew Elbelau, ngira ramoy Miss Asaito, ngira irakas paudistar alula Petrus Itelmong, dirat ngarur koreti wasisang, ngira ingas pila ni Thomas, Colbas Aloysius Talay, Roald Arnold Oilo, ngira takaw Bibian Nomad, Kadasaw Morales Ramaruy, Mabuki at Jefferson Thomas. Subdra kodal, Rdang na Iterir, Yutaka, Mengloi. Tia subdra kodal, lotob din nga mother nga bukod at tamir mga South Junior, mleay naura hideos, Odaul Dulay Subris, Evil Ramrong Stomi Naruo, Roman Mengloi, Mau Ergmul Noro Naruo, El Mesubdar Adama Mel Ngarababal Dab, Mayol Dabal mo, ang aligelang Ariam Mengloi Tablang, Rardang Iterir Yutaka Mengloi, Amlos Mer Sira July 4, 2026, Mabadingilang Aramor, Motor Kaklangan Motobdra Ongewalurior, Thursday, El July 23, 2026, Ra 7 a.m., El Morabay Raklabayang Rangabukd, E mga Maldil Motalyal Sils, E Moraged, Tiaka Maldil El Dadu. Malway se agim subdar kamiul adamam, al ngaray Elbelau, mamay madaalim, edkay nga sewertial kamaldi le al dadu, ratargidar Rdang na Iterir Yutaka Mengloi. Mang ayang lagik malolngit em subdar kaul, herdo ori si mga bandari, maebi lungil reng takawo, mamosubdar atad marangal, gemay madaalim, edkay nga sewertial albul. Angar along agim subdra wangar ete Matias Erbay, mawadalad Lydia Allel. O sisul subdra mura adalbay Raymay, tuti ngiraylil, maevil Raymay, hiror wamay. Agidirek kalmisubdra wadal yungla, Johanna ngiratreg, may adra butalbay Frank Malsol, mamosubdar adad marangal, ga emay madaalim, edkay nga sewertial albula. Ang rar dagim subdra madalabay Harry Basebasa, Hens Basebasa, Kabasul Basebasa, Marahel Basebasa. Agidire kalmasubdra kaul, Ikrigedra Sears, Tobias Kuad, Olabalu James Miwata Alid Adong, Kigrel Olabalu, Nira Asabres Brownie Salvador, Maebil Ra Asabres Warang Ulit, Mamosubdar Bebi Ramiu Maradad, Emay Madakay Ngasew. O sisigul subdra mori Ikrigedra Idis, Joe Raklay, Ongayay Makliw Yuri, Mosubdrar adad marangal ga emay madaalim edkay ngasew. Agidirek kan musubdrar madarangas mos Macario Watsi, Maria Hapson Marangalgel, Paulina Ikea, Rolmi Maat, Loretta Mengloi, Ruth Arar, Jan Raiholt Ngiratyo, Imatura Dave Taro, Matsuda Taro, Nradui Rakadik, Justino Maat, Nestaralda Maat, Mitsuhide Subris, Mamri Watsi, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim. Agidire kalmsubdar ngalgel amler Rdang na Iterir, el uloong amalay, rarb orkasada Laurentino uloong, maferistaw uloong, mamay madakay ngasew. Ndire kalngirar dararoy, si agim subdar kawal ngiraroy sa Francis Kib, ebil raroy mihay na kodeb, oob terukob esarak, ruwaw Gabriel Adalbay, Mam Marcela Darong, Mam Gaspasub de may madaalim. Agidire kalmsubdar kawal Rosania Ongrung, Eduel Ongrung, Maedamund Ongrung, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edkay ngasew. Tokubet sa Spadela Roman Mengloi, Maevil Ramrong Stomi Naruo, Amorangir au Bishur Ganay, Emerita Karad, Almadeliget Gibson Ganay, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim ertial albula. Agidirek kalmusubdra targamam railek iskawa marangalgel mamay migimgay ngasew. Ngiwa lagi olngit musubdra ngalgel amodak ngay olgeril ra Lorenza mamistiga olgeril. Agidirek kalmusubdra ngalgel amble dirangatuel Tosco Inasyo, Governor Francisco Malaitaw, mamosubdra adad marangal ga emay madakay ngasew. Malgayo kaya tokubet sa spadela madar nga bukod at tamir mga South Junior, mamleay naruo hideos, akmalolngit musubdar kaul raklay bawang irmang, maebil raklay Mitsko Walter, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edkay ngasew. Agidire kalmusubdar rangul, diradalbo al tekla kodeb, Tirario Marta Alus, Ilolang Antonina Antonio, Ngirasibong Herdial, Madirikl Rebecca Nirmaait, mamosubdar adad marangal ga emay madakay ngasew. Ni Esar agim subde olngit rangira kabow, mawadalad hilong niraged, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim. Agidirek kalmusubdar kawal Esrat Modrang, Mafaustinat Modrang, mamosubdar adad marangal ga emay madakay ngasew.
Ngartmao agi olngitem subdra arbadul ragev tagesi ito, Dr. Helen Ngirmakur, Albert Ngirmakur, Berta Ngirokabay, Elvira Isaal, Matski Taro Ngiraiwet, Mawilard Gumangay. Agi direkal msubdar gawal erangas Lucio Ngiraiwet, mamosubdar adad marangal emay madaalim edgay ngasew. Ngaramlanguy agik malolngit msubdar gawal ngirturong, mamosubdar adad emay madaalim edgay ngasew. Agi direkal msubdar ngiraklang chance kabong, mosubdar adad marangal emay madaalim edgay ngasew ertial gamaldile aldadu. Ngatpang agi olngit msubdar gawal Helasio Ngiraibagas, mamalins ngiraged, mamosubdar adad marangal emay madaalim edgay ngasew. Imbali gagik malolngit msubdar gawal rungulbay madirungulbay, mamosubdar adad marangal emay madaalim edgay ngasew. Agi direkal msubdar gawal kulaud al teruor ngulbay, mamosubdar adad marangal emay madgay ngasew. Iray agi olngit msubdar gawal rabaal latagewang ngirmakur, mamyot klolad, mamosubdar adad marangal emay madgay ngasew. Agi direkal msubdar Ruth Arar Alfonso Spasungla, Kamrir Madalara, Josefas Spasungla, Macloria Andres, mamosubdar adad marangal emay madgay ngasew. Orior agi olngitem subdragal Embry Wenti, Madiraw Ray Mary Adelbay, Rangalgela Maria Silmay, Rangalgela Leleng Balayles. Agi direkal musubdra Akar Francesca K. Ramangasaw Balendorf, Edgar Ramangasaw, Ines Ramangasaw, Leon Ramangasaw, Victor Ramangasaw, Kasmir Ramangasaw, Francis Ramangasaw, Governor Ilolang Ramangasaw Voigt, Telma Niramakati, First Lady Valerie Whips, Judge Anora Rudim, Senator Imru Ramangasaw, Dr. Catherine Darong Ubaday, Masamdiw Darong, Ebil Ramrong Stomy Naruo Marangalgel, Marta Dever Marangalgel, Roman Mengloi, Araldil Mengloi, Masandi Mengloi, Agidirakal Musubdra Benedict Mengloi, Belinda Mengloi Ringang, Tawi Mengloi, Masik Benjamin, Targong Benjamin, Tuti Benjamin, Esbey Ramangasaw, Yolanda Kabsang Yutaka, Mavilani Ramangasaw, Mamosubdar Baby Ramiw, Emay Madray Ngasew, Osisulsub da Morateo Cuarte, Laura Mangham, Ruth Subris, Wilson Subris, Diray Balu, Natalie Anastasio, Julia Ringang, Melanie Ringang, Aledoy Omelao, Legislator Tito Ringang, Mangariam Ringang, Mamosubdar Baby Ramiw, Emay Madray Ngasew, Agidirekal Musubdra, Niratangadig Wilbert Nirakambrang, Esther Talams, Naomi Ngirakambrang, Kiati Francisco, Matsko Taro, Yanomi Isaal, Ratsan Isaal, Elvira Isaal, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madaalim. Agi direkal Masubdar Adamam, Rangir Meril Del Pascual, Ualyo Irene Francisco, Mihaina Miguel Cosiba, Mafidencia Tangalbad, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madaalim, Ertel Gamaldi Le Aldadu. Amayun sa Gimsubdar Ngalgela Ngiraluy, Marangalgela Amaredong, Ratchanita Kaldung, Chan Ngiraidong, Madominina Imyong, Mosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasew. Osisulsub da Morgawal Francis Mayar, Exley Mayar, Mamadra Alilay Larry Ngiramuay, Mamay Madray Ngasew. Tokubet sa Spadela Mother nga buko da Tamir Mangsaw Jr., Akmalolngit, Subdar Gawal Senate President Hokons Baules, Matargara Amra Baules, Mamay Madaalim, Edgay Ngasew. Ang yagik malolngit, Subdar Gawal Edwin Mario, Lieutenant Governor Joe Gintogi, Rangalgela Elizabeth Gintogi, Marangalgela Salvador Gintogi, Mamgaspasub de May Madray Ngasew. Balilyo, Rakablira sa Aduy, Rataliw, Yagib Subdar Gawal, Yaad Kemot Regmel, Wadalad Satski Florencio, Pang Itsuaw, Marangalgela Joseph Quintol, Dennis Ito, Marian Oya Ito, Merlin Oling Ito, Nobuo Blaluk, Akemi Regmel, Maria Otto, Mamay Mamgaspasub de May Madray Ngasew. Ablay Rang Silong, Yagim Subdar Gawal Litpik James Ngiraadeng, Mawadal Adro Salin da Mresabang, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasew. Yakablil ra Ngaramis, Rangasyas, Egim Subde Olngitar Gawal Elsias Shalom Episong, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madaalim, Edgay Ngasew. Klamatela Subdaw Ul, Material Adamamal Mlodangal Madungang Clear, Lakbol Makita Rendir, Emay Madaalim, Edgay Ngasew Ertial Albul. Malklo Atreter Maser, Material Adamamal Mlodangal Sabarir El May, Adidagalat Karang Lungu. Tialgamaldil Aldadu Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Amorngira Thursday, July 23, 2026, Rabay Raklabeang Ngarangabuk ng Rarda. Adios lo maknaltanga tergid rokuy, Kumpmal Masulang. Subdrang Maldil, Tia Subdrang Maldir Rdang Iterir Yutaka Mengloi,
Loltob din nga Roman Mengloi, Adalbair Olbed Helasyo ngiraibakas, Fermin Silyang, Martinez ngiraibakas, ngiratangadi Wilbert ngirakambrang, Maadalbair eti Dwight Alexander, El Masub Ramil Adamam, Rablair Badaang Rangrard, Mamay mga sukuma, Martialulbong lalalsung latargi, Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Masils Rakamaldi, Lamlamot Rakaklang, July 23, 2026, Thursday, Eldi Morapay Raklabayang nga buko ng arard, mga maldil mo yatasil sa mo uragev. Blara ureg drangar along, yagim subdargawal, ngiraw reg da tsak rangula, mo subdarangal gelasway, ngiraw mav, kual ngiraw mav, emengel ngiraw mav, bos amidar, mar adadraw reg da may madkay nga sew. Agidirek kalmasubdar kamiwil, rangalgelamle adalbayra olbed, silyang tem, Marngalgelamle Evilra Olbed Bartolang Arurang Mamgaspasub de may madkay nga sew. Engal Herbin Silyang Maadalbayra Olbed Helasyo Ngiraibas Am Subdarkawal Floriano Felix Diray ngayaw Rego Adalbay Rangalgela Uro the May Mangirablaw Sambal may madkay nga sew. Agidirek kalolturkawal Rubas Gabriel Adalbay Lamaya rangalgem magimgay nga sew. Mao lagim subdarkawal ngiratangadi Wilbert ngirakamrang maroman idip mamosubdar bebi rakamiw may mga sumam alim hertial albula. Direkal misubdar ngalgelam maraw Mengloi tarkong makawal diramtawi warang ulit mosubdar bebi rakaw marangalgiw may madaalim idkay nga sew hertial albula. Direkal ngarar drablaray badaang eng spadalan ngalgelam le esberay badaang el Elbelau el Dwight Alexander agi direkal misubdar kawal klolubak marga mawel fuana baulaong mamosubdar bebi rakamiw may madkay nga sew hertial albula. Direkal sisilsub damoran ngalgelam le esberay badaang Mengloi tablang raebil ramrong stomi naruwo mamosubdar bebi rakamiw marangal may madkay nga sew hertial albula. Agi direkal misubdar kawal miyako Andrew may madkay nga sew hertial albula. Agi direkal misubdar ngalgela ramlig Mengloi Roman Mengloi Maloreta Rivera Marangalgela Maait Mengloi Justino Maait Marolmi Matsuda Marangalgela Benjamin Mengloi Riomel Benedict Mengloi mamosubdar bebi rakamiw marangal may mga sukuma mertial albula. Akadung raalab yagi misubdar kawal SB rakadung Edwin Chokay maebil rakadung Lucia France mamosubdar ngalga rakadung may mga sukuma mertial albula. Yaw limang Rablay Rayrung yagi misubdar kawal ngirayrung Isak Swalavaw maebil rayrung Elizabeth Kabukol mamosubdar bebi rakamiw marangal may mga sukuma mertial alsangulang garubak. O sisilsub daloltob din nga ngalgelad may tayay el adalbayra olbed helasyo ngiraybak sa marbebi rengi marangalgelam le ngirawregd adalbayra olbed silyang tem emsubdar kamiw bebi rakmam rablayra musumiyaw el ngiraroys Francis Kib ebil raroys Mihaynata Marcel mamosubdar ngal marbebi rakamiw may mga sukuma mertial albula. Direkal msubdar ngalgela say gamal ngiratyo rahermina sayske masabet say gamal mamgaspasub de may madaalim idkay nga sertial albula. Kidirekal msubdar ngalgela Quebec el President Surang Alwips Jr. Bechekldil Evacuota makasawal Bishop mamosubdar adad marangalga may mga sukuma mertial albula. Malgayo kajim subdar kal rabong ebil rabong matmagay Andrew Tabalwal mamosubdar adad rablayra umrang may madaalim idkay nga sertial albula. Ngayaw rablayra oragiblay yagim subdar kawal Elbelau Dilbelau Beatrice Pedro mamosubdar adadra oragiblay may mga sukuma mertial sa arelang galrubak. Malkloase maalabu maalsang direkal mga tela subdaw ul material adama malmlodya kalobas ang clear dingel kmodgaw adakabol makita rang miw may madaalim idkay nga sertial ulbong lalsungulang galtargi dadamad Rdang Iterir Yutaka Mengloi. Yabolakal sab May edidagalat karang lungu. Kompmal masulang, yarubak kal Dios, lamakngal tangat tarigid rokoy. Tial subadal mula ring stringi, at yakal spadel, mat yakal tigingel, malup engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspadirar at lulul top daringi, haraoringi, kohmal masulang. Subdar kamaldil maaldadura Marino miner. Tia subdra kamaldin maaldadu lultob dringangir ongor Isak Swaladaw ruigang kionisaal gidatalbadala St. Andres Magatin Balayles mararugul damam kalkmotargid ang algedra Marino miner ang ilamner abong miner amnosmir sila July 4, 2026 sa Sabadong
Abang ilang aramor game na motorok la kamal dilil maaldado. Almoringin na July 24, 2026 Friday. Aldi moringin na funeral home nga ngat kibrayray. Lomo ora 9:30 AM al mo 12:30 PM. Eto del morongar along al mamadakro song rangar bat. Malway sa game super trigal at mal do plan clear yo langit malmem gi maalim game gang sort tirul bong al sungul ngal targi dengan alge dra Marino miner. Mangar along rat turungal karagiyok game super dra bangyer o melaw mainariat temo. Mosubra ada meim da alim in gang sort tirul bulo. Kabli da reg da game super ngira reg ma Dr. Maria Hindenburg o meltel ma Eileen Midar. Mosubra ada marangal ge meim da alim in gang sort tirul bulo. Agi dire gam subra senetro ngaray Mariur marbebiringi mangal gila mio gora Valentino Klolat. Marbebiringi mumkas pesub de meim da alim da kainga seur ter albula ngara dra qabli ray bataang agim subra esbira bataang albang chawas wasisang ma ebira irong Elizabeth wasisang kapakol mo subra adad mangal ge meim da alim da kainga seur ter albula niwal ra qabli ray derbe agim subra ngiray derbe masasinga Rdang mo subra adad mangal ge meim da alim da kainga seur ter albula ay ra qabli das mosong agim subra lapsis Ernest ngiras azui ebil martayat madirmeo ane marida adia Mosubra adad marangal game da alim da kaing sir terbula. Ramlongo game subra Mitsko France dil ur watanabe diliaur France butirang Sela Heinrich Kim ma Oscar Heinrich mosubra adad marangal game da alim da kaing sir terbula. Agi direng mosubra ngal gelam leroy gal ngira berso rateli ngirangoy mama rengira Jenny marangal gelat eur rat Johannes marbiringi marangal gela emiu mat rat Jennifer machelga marangal gila de Rdang rabio de mei obagrairur marangal gila sima gonaruo marbebir kambium gas sub de mei da alim da kangi sor te albula oriora tobet ses padaba maribdul mam asel bilong Gloria Sali rabla ratabo to lingit mosub rangal ge mei da alim da kangi sor te albula eura kim sub draw Elbelau Lorenzo Edward madil Belau mosub adad marangal Gloria giplai e mei da alim da kangi sor te albula Kidire kam subra ngal gilam leu Elbelau ngale elra obak Andres Elbelau ma ebil inaria agitaya marbebir kamium gas sub de mei da kangi sir tel bul Kidire kam subra ngal gilam leu Elbelau show Joseph ra dira derbe Fermin ngas ma severio Joseph mo subra bebir kamiu e mei da alim da kangi sir tel bul Agidire kam subra ngal gilam leu Elbelau masawo Oliver tra piong ngirotang madeliget Mario Oliver mo subra bebir kamiu e mei da alim e da kangi sir tel bul Makablir umrang yak mamal rubak amasub dra rangal gelam le ebid abong adelina isal rama asal ebid abong al choice sali choice al lugos isal poloy agidire kam sub dra rangal kara yeti ma ongor makardeu magim sub dra rangal gelam le abong isimang rabona isimang mo sub dra rangal gemim alim tang isert tel bula agidire kam sub dra rangal gelat mur marisong marangal gelarisong itong agim sub dra rangal gela elotra Felix ngingas marudal Francisca Osiba marbebiringi Dennis Omangar marbebiringi mosub dra bebinami mei da alim da kaing sir tel bula rangal gel osisang agim sub rangal gel ablailes madirao adelina blailes marangal gel rangal gel anami gorm liga rangal gel sanami blailes rangal gel sano blailes rangal gel ramona rangal gel katin blailes ma email da blailes marangal gel kas pusu de mei da alim da kaing sir tel bula rangal gel at modrang agim sub ratinat modrang mosub dra bebirao marangal ka rangal gila Augusta at modrang marangal gila Valentina at modrang meim da alim da kangi sir tel bula rangal gila rium da gim subra bironi garium da marabibir gaw meim da alim da kangi sir tel bula agidre kam subra gal aigorium da marangal ge meim da kangi sir tel bula rangal gila dirai buse rul agim subra Maria marangal gila Tobias ra Ismail akwon marbebiringi kas pasub rangal gila maas meim da kangi seu Agidre kam subra rangal gila kaiteng kangit sira alen kangit marangal gel marbebiringi meim da kangi seu Agidre kam subra rangal gila chogai ra harumi inawo teruot chogai ma Edwin chogai mo subra bibir kamiu marangal ge meim da alim da kangi seu tel bula Agidre kam subra rangal gila teol ol ra chani tudong machei watanabe mastalin bai marbebiringi machiral din tudong kas pesub da meim da kangi seu Gidre kam subra odal adilong marsil marangal gel marbebiringi meim da kangi seu tel bula Agidre kam subra rangal gila atmuritong rangal gila lomisang agim subra rangal gila Mariur rangal gila Miyoko rangal gila Wataru Elbelau Antonio lomisang marangal gila Antonia lomisang gas pasub de meim da alim da kangi seu rangal gila mle ebir abong sa atuy asanoma agim subra Salome Kirk marbibiringi ebila del bay Valeria Toribiong marbibiringi marangal gila Kasuo raote asanoma Masisko asanoma marbibiring kami gas pasub de meim da alim da kangi seu tel bula
Ay liyak sa patama marama asal was lisa tarong manalgel radisong tarong marbibiringi malamim gim alim gim ngay sertel bula. Rangalgila at tang rangra gimsub rangalgila Luis Filibert lulu kumangay Maclaver Filibert marbibir kamiu rangalgila sus rabinita darong marbibiringi rangalgila Pascuana raklabo ligar marbibiringi kaspusub de meim da alim ngay sertel bula. Rangalgila Lucas Ngiraroy sa gimsub Rachel Ngiraroy sa marbibiringi kaspusub de meim da ngay seu. Rangalgila Vares sa gimsub rangalgila Iskawara Martas Kabong marbibiringi Idiri kalmsubra beru ni kapakataut marangalgel marbibirkaw. Idiri kalmsubra rangalgel Gabriel maim nakangisiur te albula. Ag idiri kalmsubra rangalgel amler abong miner. Rangalgel amle Girabiyang Albert. Rangalgel amle Lapsis Santos. Rangalgel Berta. Rangalgel amle Erdesbaala Hindenburg. Maevil Martayaat marangalgel. Madira Asel dira iwong eming rigiklang. Makaspasubra may kami marangalgel emim nakangisiur te albula. Ay liyak sa pada mamura ang ribong holding at kung may gaw marangalgay matali matakaing sirter albula. Ay liyak at tukobat sa spider ang algilang ilas adui amura balang ulang wong mabilitang yo itsingewo marangalgay la abibay Salvador. Makas pasubot kami umar at marangal ka may matali matakaing sirter albula. Dili ka liliyak at tukobat sa pada mamura ang algilang ilas adui amura rimo dominikang oriak larablar at matpab raswala. Kung mamasubra ang algibim da alim da kang sertian maulabong altsung lang algel amler abong miner ngilas agoy. Malaway siya kung malmsulang rokoy elblor niya adamam marangalgam lo di kandung clear ti alsud emog subes meim da alim da kang sertian albul. Kloase erepto kamasang matergel mo sabil meg maalim igim kang sertian albulit. Makamaldil maaldadu amor niya July 24, 2026 el Friday di morngina funeral home ngangat kibrairay. Lomura 9:30 AM al 12:30 PM eto del morongor along al morom lakla umal masulang yero bakal Dios lol mol mlom kal tangat tergid sahay na ngir ongor isak swala daw tia subra kamal dilo tob del ngar mga songray mariur wera war ramon rabe spis valentino ngirigiklang kal ngur rabe utuyumang pudul okadat itong marbu celestino malsol kon motargid Marino miner el ngalgela miner ngilas atuil ngalgela gitang amlos meria pangila ngaramor ka imla matrokok la kamal dilele el dadu el morgin ongeim lurior lui ewal kapsingil onge utulbuila Friday July 24 2026 el di morgin Palau funeral home and chapel rang rodwa braira il moswelbe emoto del morngar along mo matakla magim sugar bekal dad mangal gragablira del gong mameim dalim drang sir til kamal dilele el dadu Magim subdra at mamra Bechekldil mo leim long agim subdra hats ko sa to marbibirkaw Eriga Emmanuel marangalgem diram tawil talat madrang ar marbibirkaw Sebrongol ay Raymond marbibirkaw Ruat Paulina Iskang marbibirkaw Maria Asuncion de Selo Iwil marbibirkaw Tenisha Mariur Bade marbibirkaw Adelbar Abdul Bautista Sato maatemong Diram subra tet sing itsato sa dawor yung lumay adrading Abraham Osima masubra adrablay ur marangalgela mara at teltoyo kaklaw mangrar dagim subra ngalgela malsol ra optulia malsol masubra bibirkaw Valentina dasol marangal ka agidire kam subra hana ingais manahani masubra bibirkaw edire kam subra Vasilia Temal werongos edire kam subra ngalgela sayangala merilang makas pasuwa de may nakaingaseur til kamaldili eldadu Niwala gim subra haruko ginamukati, Pablo Tumol, Delegate Elender ginamukati, Wanda en Timarong, Linda en Malaytaw, Valeria en Talay. Malakayo kagim subra igugo otol, ngarbay boy sektelay, mo subra da marangal ka. Yesar, agim subra kamarekal sa karyas siyang adeb, Dwayne Hideo, Dr. Che Lingan, Dominic Tamarcel, Umi et Jeffrey Antol, Inariang Daybay, Gracia Leonardo, Urtung Elisawat Tanabe, Norma et Tibek, Maemilda Adalbay. Agidire kam subra at ngasik isong sa ito mo subra bibir kaw marangal ka. Dire kam subra bakar mausid ni H marbibir kaw. Ay ragim subra alul karingang mates. Puig spis Sherman Daniel. Wadal adar asel takakorulok da siya ko Daniel. Paulina Armangsaw. Mo subra bikal dat marangal ka tulungal ka asel. Agidire kam subra ebidas mungsong martayat. Mo subra dat marangal ka ngalgela gitang marangalgela diraibu. Marangalgel eungel, marangalgel omtilo, agidire kam subra ira ligisaksa, mo subra adat maraongal karagisaksa. Agidire kam subra ya ort koel, ma ebirairik sa dari adalbay, mo subra ngalgel ngiroit, marangalgel etumaleo, marangalgel abalilas, marangalgel ngiraikpang. Oriora odal at maura cordon, siskas ngabaw, marangalgem ra udu sa ngabaw senior, mamayring sa ngabaw, marangalgel amne dirarur tilub rabay, radirarur nglod rabay nglaingas, Matarkara pernis abay marbibir kami marangal ka.
Rangaligela kuniko igang Marsil, Ramarta Marsil, Marbibirgao. Ebira Royce mihay nat Marcel Godep, Marbibirgao. Ngaligela si Mako Ali, Rasisinya Ueda, Marbibirgao. Merci Mariur Bitlaon, Marbibirgao. Lili Oilo, Ogo, Marbibirgao. Tamiana en ginat apoet, Marbibirgao. Julia o ip Marbibirgao. Daria Brel Teulol, Marbibirgao. Ulang the May, Marbibirgao. Rangaligela Veng the Sewas. Rasendis awas Lazarus maramligu els awas marbibir kami umarangal ka parangal gelam li udal at margi mongami ma madra ab tebde mongami madorin em ongulul marbibir kami umarangal ka rangal gelam mo girong osigra wili osig rangal gelayo ililaw barangal rangal gelam lengir ora alililaw ratulik Alfonso Diaz makarahingir ora al marbibir kami rangal gela rumong ililaw rardialul rumong marbibir kau rangal gelam da al develpotra losaw odaola Makarlia siyang sadang, Maglen siyang, Maria Basilius Agitaya, Ngayon Naruo, Umay Naruo, Marilyn Basilius, Umay Basilius Sisida, Cleo Basilius, Susan Ngirausui, Pascuan Ablesam Marbibirgao, Malik Siska Besongkel, Marigo Thomas Marbibirgao Marangal, Domin Mistru Tomei Marbibirgao, Benita Masuda, Hosia Narungbay, Deborah Masuda, Ngiratnger Hiop Masuda, Matthew Masuda, Fred Sangabaw, Maumit Sangabaw, Maru Liu, Surat Sabal Marbibirgao, Wilson Girausui Marbibirgao, Saturnino Tewid Marbibirgao, Dennis Oilo, Gau Marul, the Reynold Oilo, Marul Liu, Chan Gabo, Felix Olcaril Minor, Marbibirgao, Rangalgela Olcaril, Labilin Naruo, Bruce Ngirkutling, Spice Cordon, Isao Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Chengins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Desel, Silverius Pesong, Benito Tomas Marbibirgao Marangalka, Henry Blesam Marulem, Agidre Kamsu Rangalgela Ririk Spice, Barangal gela the May Meledang Tamol, Barangal gela April Maebil. Kami mulabas ang kliw mo sugar bibir kami marangal adad marangal ke may kaing seur til kamli el dadu. Tigel adad mo di kalmdong clear til su the mo subese di modngi e may kasuese kaing seur til kamli. Tigel adad mo di alsebil mortel kamli el dadu. Asebil din baulung surir el momsar mong song ray mariur malubeng odal adad mawrakordon. O man sulang say ner mong song ray mariur. Tia subra kamaldin maldado lo tobdringa ilapsis Ernest ginas adui the or her iar iadra song awalian derong hotel ramong song ray mariur Felix Minor maadalbay ulsyong dialul el masubra rogul the mamrabap meoldap orior marogul klablilam marangalgam at motargid ang algid Marino miner al ngalgil amner abong miner am los mer sir July 4 2026 el mesabador silsa Mabadingil ang aramor game la motorok kol morngi kamaldile lo bangel al dadur July 24 2026 Friday el di morngi ra funeral home nga kibra blue ray maluhay se game sub der trigal at mamal buldok lang clear yo malmain game gang sew game alim mertel bula oriora kablira nga la game sub der rubas Gabriel Adelbay mamaslo o ob Rahel Besrak maudlat agimay am masudra adad marangal game talim da gang sew Orkasual rabla ang armalong agim subra oligong Stevenson Quarte maudlat fidela modela masubra da de main dalim dring sirte albula at pang rakablir ete tagim subra rubiang Hiromina Bayama diringalde lokorang ilibluku madiliget Francisca Otong makonstantino ginagit mangalgem rakitang kasuo musubra da marangal kemin dalim dring sirte albula ayang rakablir ngardoko ayang ngardor her idar matrigal rubangam subra ngardor simang mandari Ebil ngirang takao, maniro mandari, masubra adat marangal kumtrigil mamdida silmem ng maalim ng mga isew, retial maulabong ulsong la Marino miner, al ngalgelam ner abong miner. Ngaradra kablira nga angiptang, yagim sudra ngira itpang selobios kola, ngira irong isaksualadab, albang chawas masisang maebira irong Elizabeth Kabol, masubra adat marangal gemem na kang isew retial bula. Malakayo kay kimsubra ngalgilam le ebil kungi la ido predial la rato na yo migiwo planta blesam ida simong rdial o gordeu Patrick Teley mosubra bibir kami marangal ge meim da alim da kang sirtel bula esar hablar at amel e kimsubra rakasuk Terence Rulugoda mama asal o dal at takakulugoda meim da alim da kang sirtel bula hablar o say ma mangarmasong e kimsubra rabu Celestino Malsol marangal ge la Mario Lomisang Rule the Vice President Arnold Oilo, First Lady Damiana Yarang Inataboet, Optuy Malsol, Lily Oilo, Madenis Oilo, Mosubra adat marbibir kami may naking sir tali merte albula. Kalblira me agim subra ningang bilra alun mga tulhan ni nore valela, marangal kilarol mi masyol, mosubra adat marbibir kami may tali naking sir albula.
Ablarang arang agim subra maasil evira climate call termangalgel mimong aron Basilius ngalgel amle evira clay bawlang rotor ngalgel Basilia gintaro ngalgel amle dililaw isis katadasi ngalgel amle ililaw oragiru liorulugda ngalgel amle ililaw Severino rulugda masenator Lencer Basilius kaspuso de may talim at kaing sirtel bula rangal karamirong rama arwang yagim subra ngira arwang mabilita kami ne anita takaw marangalgel obasang mag Rangalgila bares odriong ma Christina ngiramos asanuma mahuyukoy diin marangalgila marbebiringi marangalgila mle ngira arwang yugiwang hotel marangalgila takadasang bosublar ata dembin dalim na kanyi sirtel bula arata mamarayuk lagi msudra rangalgila dirat ng adigra former Governor Wilson Ongos maharukor maruy marangalgil mosublar ata marmum diday sila may mga alimig mga sirtel bula Diri kalblur ng esara kim subra ng gila ideb ragata ta Marcel Dominic ta Marcel masabrong mo subra bibir kami may dakay sirtel albula Rangal gila aswal ra Cecilil aldabe el marbibidangi marangal gila mimong mangal gila maet ra odol at morokordon may dakay sirtel albula Diri karuba kalol to dertial subdam subra ng rabla ras monsong ra kablira elok kulsum rayray mangarmeu rablu rayray Makablira bitang rang isang mabla ng kaklaw rang isang Bosub rabibir kami umanangal kalgiril ti albangalet smooth maimda alim da kaing isiw Magimsub rangal gilam lew irongos temal yagimsub ra Basilia irongos rangal gilam le dir omrokong law elie isbay ra aspang lebdew diram tawil trat kam madrangar mawradni isbay rangal gilam ni ko Marcel rangal gil ulsudong rangal gilam madalina oiga ngas pesub de maimda alim da kaing isiw Rangalgila mler the or engel agim subra rangalgila ang lula rangalgila alang rangalgila mga tib friends rangalgila alibosang rangalgila kolwal rangalgila mga riyay rangalgila rina delong ay olingitra ebira tubla elen engel ma odar rangira matur milan isak masubra bekkal rangalgila engel emem da alim med nging sirtel bula rangalgila mler the or odawla agim subra rangalgila mler beskilang marangalgila ka karingel ngidawluy olingitra kal odal at ngidawluy mangida alit Sheldon Meltel masudra bir kami mem da nging sirtel bula rangalgila mleli law tumngil mulbekla agim subra ultura ire ngarbadal divis uhara maubad yorang miner mengalgiu rangalgila motilingay rangalgila mara Joseph rangalgila Celeste mangil magaul evida ilgang alhanay ngais mawilhem remota Valeria Ramota, Herminang Rimidol, Manchisiles, Mukaspuso de Mim Dali Milgang Sirtel Bula. Rangalgilam near the Sbala, Minor Olgari, Lagim Sud Rangalgila Chigov Sawaichi, Esta the Mim Marangel, Adilisa Olgari, Malap Minor, Gaspuso de Mim Dali Milgang Sirtel Bula. Rangalgilam ne Evil Gitang, Egim Sud Rangalgilam near Abong Miner, Raubat Yorang Miner, Alasel Rudim, Rangalgilam Ling Irabiang Albert, Egim Sud Rangalgilam ne Lapsis Salus Albert, Steven Albert, Mur Albert Maday Renordial Snow Tumawngil Franchier Albert Marangalgel Zirurior Ahoy Limang Inaybay Chakbet Marangalgel Didi Albert Rangalgel Amlir Ardasbal Hindenburg Yagim Sudra Neru Hindenburg Frank Hindenburg Hans Hindenburg Natalie Hindenburg Wadalat Maria Meltel Catherine Tangrang Marangalgel Telma Santos Berta Hindenburg Rangalgel Berta yagim subra ang ilas mongsong Euchinio Marangalgel Early Borja Marangalgel Makayukul Ernest agidirang subra Evil Marta Yaad Marangalgel Rachulita Joseph Tuti Yaad Rangalgel Chengins Oget Juliet Yaad Machanchon Yaad agidirang subra Gal Dira Asil Dira Ibong Eming Klang Artel Albula Magas subra Rogol Ngalgel Agitang Baab Ginas Aduy Emin da Alim Kang Isort Terulbong Latsungul Ngaltargi Dengalged El Dibusera Rangaled Rangalgilam le mga tul di raibu umre agim sub rangalgilam le ngai pangirat kakal mare rar mga saudi rum marbebiringi dir malong Victoria kanay marangalgel odal adrabuk la Chinese rangalgilang ngira malgay agim sub ron mi marangalgel Henrietta Rayo Cristino Maprsila Tagesi rangalgilam le or nginong hotel sugura agim sub rangasid lintang hotel Maudlel ra Felisa mawilhela ng hotel mangalgel ra Melon ra sengala rangalgel amle dirat kalgang diraklang agim sudra dirairik Eleanor Koto manikson ra dialul mangalgel amle rangalgel aw adalbay elsung ra June marbebiringi rangalgel osyal mrev agim sudra Wilhens marangalgel winamrep marangalgel ngalgel amra ra bius skilang rangalgel mangekong agim sudra hanamre marangalgel weldik sa brown sugar
Dunstan Olu Marangalgel ra LC Sugar Marangalgel ay katspada mamara wakasi Elbelau Marangalgel melmeim gimgang sirtir albula Akil ngit kami rogul ngalgela diraibu kaspusu de meim da ali min gangi sirtir ulbong lechungun ngal targi dem lamo dibus radrongled ngalgelam le evil omtilo agim sudra ngalgela siresang ra ngalgela nirolev iar ngalgela Marian ra with heart malorian marangalgel Iterir marangalgelam lebu kird or loser Ragalbidm Odal, Chain Marngalgil, Theory Mariur Marngalgil, Anna Marngalgil, Rangalgil Ardor Hair Yar, Rangalgil Abrela Gimsu, Rangalgil Agauru, Ramotol, Rarbidingi, Masayo Marngalgil, Penny Brel, Masoye Brel, Prince Brel Marngalgil, Rangalgil Ayorong, Rarubi, Marbibingi, Rangalgil Asisang, Ra Ebira, Tukura Miogorodas, Marngalgim, Rasti, Masina Nahiga, Rangalgil Amle Spis Sakli, Ra Turbur Albon Sakli Marngalgil, Finali o itap marangalgel, mangalgel ra ediloy marbebiringi, olgaril marangalgel, Evelinas sakli, Linda sakli, Hilda sakli, marangalgel Maridan sakli, marangalgel amle ebira bitang, Rigel doktor, yakim subdra ebira bitang Isabela Florencio, Lanson doktor, Kavinor Jackson Olato doktor, Dan doktor marangalgel, marangalgel amle ebira bitang aldangaleng ilalmau, yakim subdra rangeos tudeli uro, Masuset ngiral mau, rangalgelam leilapsis ngirangayang agim sudra Sofia, Chamberlain Marberni, rangalgelam lebukur the or marisabang agim sudra Corina, Carlisa, Alfred, Alex Macharles, agidirkam sudra didameo ane Maria Deo, marangalgel ra Angeline ngiragit, mamarangim ra Misselin Gasta. Agi malulgit rakami rogul ngalgel omtilo, mungkas pusub de meim dali minakang sirtel ulmong at sungul kaltargi dra Marino Miner. Rangalgelam leilapsis edlo lagim sudra Xiaomi Suzuki, Basyo marangalgel, Maibu marangalgel mungkas pusub de meim dali minakang sirtel bula. Rangalgelam le evil at tumay agim sudra dirakal talyab mangyor masyo marangalgel, Mewang rungulbay marangalgel, Tur rungulbay, Skaruno rungulbay, Johannes rungulbay, Ramurang rungulbay, Solomon rungulbay, Marchi olgaril, kaspusub de meim dali minakang sirtel bula. Ailiakal tokobat sa spedir rangalgel amle evil kita ngamara Edith Elbelau mailin gumangay mangalgel amle dir Iterir rasayuri saal angkas pusub de meim da alim da kaing sirtel albula diri kal maliliak sa spedir trikal ngalgel aba probat amara namang songray mariur masub darabek kalda radalgong material mamadida sila meim da alim da kaing sirtel albula makamamal rubak lortob dar tial sudak maralngit darabek ngalgel ediloy maba meim da alim da kang sutri rangalgel amle abong miner Raubad yorang miner, maal sel miner, udim artialo lubong al sungul o odri Marino miner. Malaway set tial kamaldin maaltado am lamotro kol morning July 24, 2026 el Friday. Edi morning funeral home lomo ar 9:30 AM al 12:30 PM. Et tobdor omral morning along al mor omalakla. Agi malmrenga suliu rogu edamam maklav lilam marangalgam yolingit material mo sabri lemem gim alim gim kaing seu. Kuman masulang niya rubak kal Diyos lulmon lumagal tanga tergidro kuy. Sahin na ilapsis Ernest ngila sa uduy. Tial sudra kamaldil maalado ulotov nangyar Iterir ngarbad Davis Uhara. Ratu orgesi siro makonrad al-le'la. Al-musudra adama mutargid ang algid na Marino Miner. Ang algilam leubad Yosko Uhara Miner. Amlosmer sila July 4, 2026. Ang lesbadong mabadangin lang ramor gim lamotrokok la kamaldilel maalado ang July 24, 2026. El Friday di morning funeral home ng ngat kibrayray. Lumura 9:30 AM al 12:30 PM. Et 12 del morning along ang mamadakro do song ng arpat. Malaway siya gim super vertical at mam. Katpang rablara snges yagim subra sa awas ngirakasol Maidasil Lilian Marcil Mabaal Salvador. Magsubra adad mangal kay mayim da alim da kangi siyor ti albulang. Balkayo kay gimsubra dira dalbo ul takla ko dep. Dira ilola nga Antonio. Dirario Martarura. Bangin ngarbat Howard Charles. Magsubra adad mangal kay mayim da alim da kangi siyor ti albulang. Yang akar Iterir ngarbat Davis Uhara. Dira kamsubra Ignacio Ngulbay Mahuana Finland. Magsubra ngal kay mayim da kangi siyor ti albulang. Tugobet sa spadek nga Iterir ngarbada li Davis Uhara, amuna sibong klolad, masubra bibir gawa may imdakang isirtir albulo. Older ablara ukal, yakim subra adala la pulay gigo machimaru, marangalgil amni adala la pulay kiyoko tadao, adoro ti ueda madira melong amerli kwarte, masubra bibir kami umarada de minda ali medakang isirtir albulo. Agidiri kam subra ngalgil amni ubad, abuktil do, ra inariat temong, mamarret masang, masubra ngalgil may imda ali medakang isirtir albulo.
Agidiri kan subra ngalgila idubu bede artikulang katsusi magawong fritz masudra bibir kamiu marangal kay may alim na kang sirtel bula. Agidiri kan subra maasal o eru rangula ngira rega da chak rangula bada bicho kay manansi rangula ote masudra ngal kay may alim na kang sirtel bula. Agidiri kan subra ngalgila motiling ay sa ebilra elgang hanay ngay sa masudra ngal kay may kang sew. Ngalgila mara chesevra herminang imidon marviviringi may kang sirtel bula. Agidiri kan masubra ngalgela ang libra Francisca Valendorf mangalgela Tiger Gilham erigar mga saw marangalgel Ines mga saw matang bukot tami mga saw Kabinori Lolang Vote Leon mga saw Victor mga saw Kasmir mga saw Telma Arngina Makati First Lady Valerie Whips Maanora Arudim kaspuso de may alim da kang sirtel bula. Agidiri kan masubra ngalgela saw Alel Raalil Abraham Elvira Isal Conrad Alel Maylin Iraiwet marbibiringi mumkas puso de may alim na kang sirtel bula. Agidiri kan masudra ngalgel Osar Dr. Silvia Osar marbibiringi Mangariam Osar marudal may alim na kang sirtel bula. Agidiri kan masudra ngalgel Sisang Uehara Deborangi la Joshua Sisang Mamiriam Nakamura may alim na kang sirtel bula. Agidiri kan masudra ngalgel Yas Uehara Rading Elius Yuchin Uehara marangalgel Madadana Kabokol marangalgel Gloria Raka Keila Mengloi Masij Zero may alim na kang sirtel bula. Agidiri kan masubra ngalgela Seiko Uehara, Fred Uehara, marangalgel, Willet Nginalmau marangalgela Edmund Rang Hotel marbibiringi may kang sirtel bula. Agidiri kan masubra Helgam Yokong Iraililda, marangalgel Raruth Queenin, Leroy Iraililda, Esther Iraililda, isabang masubra na Mat Joseph Iraililda, may kang sirtel bula. Tokobat sa spadek nga iren ngarbat Davis Uehara, amura wadal adra yung latsohan ng Iterir na may kang sirtel bula. Maluay segik malulngit rakamul at mamatrigil masubi megim alim megim kang sirtel maulawong at sungulang altargid ra Marino Miner lamura ka mga lulungulo. Tial kamaldid maaldado amoringin at July 24, 2026 al Friday di moringin a funeral home al ngangat kibrayray lomura 9:30 AM al mo 12:30 PM et todo omrael al moringon along al mamalakro o dosong rang arbat. Kumal sulang ya rubakal Dios rolmol mamakal tanga tergid rokuy. Sain ar irering arbat al Davis Uehara. Tia subra kamaldin maaldado ra Marino Miner lol todo nyaw erongos Henry Ewat la irering arbat Davis Uehara ngiraita o Henry Yuri Haim Rigisiwang may adray Ray Chusita dawo al mor komul gaw adra gablil mablar lolingit may alim na kang sirtel bula. At target ra Marino Miner ngalgela Daniel Mayosco Miner am los mer sira July 4, 2026. Malwaiseng mlamot rokok lol morngi akamaldilel maaldado orngi la July 24, 2026 el Friday el di morngi na Santos por half funeral home ngangat kibrayray. Tial kamaldil maaldado a umura 9:30 AM el mo 12:30 PM e mo 12 del morangar along el mamatakro o dosong rangarbad lobanggela dalal el mleubad Yosco Miner. Ayang alagim subra o bakarakalaw Stevenson magisang ma uadil ur mo subda raradad marangal karakalaw ertial albu le meimda alimda kang isew. Ngaralong agim subra o da Kloy el mers arurang ma udal adra Kloy el derbei blodag mo subra raradad marangal ka. Riyong el temong ginto mo subra vivirangaw nangalgelam ni adalbara ime ngiraililda ruat Paulinas kang marangalgel kadel ewat el chengins Loretta Ewatal, Sabina Ewatal, Pascuana Ewatal Osima, Irene Ewatal Siro, Rangalgela Limay Misa, Rangalgela Irongos Henry Ewatra Asili Mangabad, Maribal Ewat Rangalgel, Machan Ewatala. Aol lagim subra Rangalgela Mlikreged Rasir sa Yuri di Iterbay, Makal Ngiraita o Henry Yuri, Maodam Rangatubray, Masubra Virang Kamiu. Rangalgela Melangoy Skuad, Makal Likreged Rasir sa Tobias Skuad, Maolim Ra Reinhardt Silas, Masubra Virang Kamiu Maradad, Rangalgela kabor padal, Rangalgela losi nakamura, kaul Virginia taryong masudra virgaw tial bula. Rangalgela saryang pasebsa, kaul Harry pasebsa, masudra virgaw, Rangalgela simis nginalbong, kaul Haim masudra, Rangalgela haruo, Naomi, Taro, Nancy, Maherman, Marangalgel. Rangalgela uldegal singewo, kaul McKinley, Mateori, masudra rangalga, Rangalgela ramokot ngilaswe, agim sudra takriw, Salvador, Esther, Helen, Masapuro, Marangalgiw. Rangalgela losaw ngirasyaw ikaw Gloria mosudra rangalgel marangalgel aton ngidalbong. Ortmagim sudra rangalibong Andres marangalgel tamatat meriang agidiri kan sudra rangalgel atoy.
Rdang imsudra ngalgilam lem le Elbelau raseng rahir mineng magur ngiu la waqtaw tuma angil lang tarong agyolngit makaul matang bukut taminong asaw mamlei mosudra adat mangal karatublay emeim dalim itrang sirtel bula Yesara imsudra buk emir maroy mosudra adat mangal kartel bula emeim dalim itrang sew awdal ad anitang ila taqaw mangal gel ayra imsudra doroti ueda dirmelong merli kwarte magen Yutaka Oriora imsudra rigo uhara saisilita dao Deborah Ngila Elvira Isal Miriam Uhara William Yuki Gibbons Lavi Alfonso ngalgelam leo erongos Fabian Ewatala yagim subdra qal harumi madaliar tiar albul suset ngirasop marngalgem riong remot chani silong remot iren ngarbat Davis Uhara iadra rei chusita dao malagi bes Trigel at the moment dim lagi bas ang clear tial subo di mo sube se main dalim laking sir tel gamal dile lang alged targid ra Marino miner komal msulang ya rubak kaldios lo makaltanga targid roguy sign u erongos Henry Ewatla mar ingen ngarbat Davis Uhara tia subdra gamal din maldadur Marino miner lo tobdrnya or ete Matias Erbay haim regisiwang ire ngarbat Davis Uhara Pastor Albert Maldangasang Robinson Tuloy Rungula, Adelbara Kayong Yohei Merur, Rongos Emmanuel, Masep Salvador Ramota, Senator Brian Malayday, Yadra Rey Chusita Dao, James Madra Aluy, Mamakilni Singewo. At Targidra Marino Miner, Ngalgila Daniel Miner, Mayosco U Miner, Amlos Mer Sera July 4, 2026. Mlamotroko Kulmarnya Kamaldin, Maadado Orangila July 24, 2026, El Friday. La Santos Porha Funeral Home Lomur 9:30 AM and 12:30 PM at 12 del Morongar along Mamadak Lobangila Dalal. Palway Segim Subdra Adamam Nganavik Elbelau Marangal Karablay and Mim the Aim the Desat Yelulbong and Seal Serangal Targit. Mangar along Agim Subdra or the Ladra or Rao La Lidia Lela Adelbar Olbed Helesior Arurang Mosudra Bekladad Inaria Temong Alilay Damay or the Ladra Gayong Alvin Riung La Henriette Tu Merur Teling Irangoy Ramota Chening Irangoy Ete Erbay, Helen Emmanuel, Chagi Emmanuel, Richard Adachi Marbo, Sebastian Ngiratrang, Adalbara Kayong Yohei Meru, Richard Ngiratrang, Jason Ngiratrang, T. Ngiratrang, Murphy Wasisang, John West, Esang Hilbert Martin, Masudra Birngao, Harvey Rungula, Conrad Rungula, Hadley Rungula, Rongos Emmanuel, Makodines Rungula. Aola Gimsudra Ngalgila Simis, Gao Elhaim Mahirman, Masudra Ngalgila Haruo, Naomi, Taro Mananchir Telbula. Ngalgila losaw ikaw Gloria mosubra ngalgem marang ngalgila toning ilalbong McKinley Singewo Teori Singewo Takriw Salvador Remota Legislator Saburo Remota Esther Remota Helen Remota Lori N. M. Tumangil ngalgila Mayor Tedil ngalgila Dilaol Tedil ngalgila Mleit Tedil Yatukubat sa spadala haim rigisiwang Marigo O'Hara Moray Kriged Raidis Choraklay Maevin Raidis Losi Matsutaro mosubra adan mangal ke may dalim na kang sirte albulong Ngararda kim subra madar nga bukot tamin mga South Junior, masubra arbek kalad marangal game da alimerte albulo. Pesra otong masubra arbek kalad marangal karte albulo. Ngart magim subra darla iumangay mga libong Andres. Ngaramlungoy kim subra Patricia Franz Heinrich, Paula Franz, Portia Franz Cosoley, Porciana Franz Yangi Welimau, Mawiller Franz. Miliga kim subra ngulbay madirungulbay sariang timul, masubra arbek kalad marangal game da alimerte almo ngulbong alchil srangal targid. Naomi Rongos mapamilas kilang galu mosudra bibirgaw. Ng esera gim subra odal adra kabaw ilong Marsil mosudra beklat mangal gemin ta alimertial momolbong chil sangal targit. Ay gim subra mga Saudi Oroma odal adra malong al biging anay mosudra beklat mangal gemin ta alimertial momolbong chil sangal targit. Kabenor Norman giat bo trotita daw weda dirmalong merlita daw kwarte Antoinette Merur Andreas Miriam Araymul, Rosita Orak, Marangalgel, James Madraluy, Marulel, Jeffrey Titimla, Atanasio Atiskabong, Genita Dawo. Oriora Gim Subra din Ngarbat Rego Uhara, Evira Tablang Frista Paseb sa Mascaruno April, Mosubra Rivir kami umarangalka. Marching Irmidol, Sayuri Chase Al, Hana Erbay, Margaret Tete Masang, Rebecca Sanuma, Saisilita Dawo, Shomi Masayoshi Hirgik, Tiraydong Sendito Rivyong, Deborah Rangil, Miriam Nakamura, Rosania Luis Marangalgel, Tiray Bulu Natalie Erbay, Lorenza Ise Marvivirgaw, Kabidor Taima Mosudor Virgaw, Ngirur Taima, Carla West, Their Days Way, Dilur West, Magdalena Ninawasisang, Kenneth West, Van Ray Tadao, Rirer Ngarbad Dave Uhara, Joshua Sisang, Hiadra Ray Chusita Tadao,
Kandi ngirimidol, Bruce ngirimidol, Randy ngirangoy, Riyong ulrmot, Mawis Joseph. Palilio agim subra edla magabli ratmiu, Rablu Rabalilio, Mosubra Beklat Mangal Gemin Rang Seur Telgamaldil Targid. Komal Sulang, Yadios Lomkal Tangatargidroguing. Sign War Ete, Matias Erbay. Tial subdel mulla Rdang Stringi, Adiagal Spedel, Matiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela Dias Broadcasting Company, Tiang Aspedirar Adlul Top Dringi, Ehara Orgi, Kohmal Mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello, Palau. This is Dias Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PTST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. WWFM is owned and operated by Dias Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Nurmid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 megahertz and 89.5 megahertz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi, Sine. What do you mean, oi, Sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number one. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number one. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number one. Looking for Palauan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you. You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. The cost of conflict. Lisa Brady, Fox News. This is a peace through strength package. War Secretary Pete Hegseth telling a Senate panel the president's $1.5 trillion Pentagon budget request is a generational investment. Either we invest in our warriors at this moment of step change on the battlefield and growing threats, or this is all just talk. That hearing interrupted several times by anti-war protesters as Hegseth and the Joint Chiefs Chairman also faced Democrat-led pushback over the administration's request for additional funding and its assessment of Iran being degraded. And at what point do you stop asking Americans to foot the bill for a war they don't support on top of an inflated budget? New Hampshire Senator Jeanne Shaheen. I would hope for some perspective in this town of the historic nature of what President Trump is undertaking. Do you want radical Islamists to have a nuclear bomb that can stare down the world? Because I have limited time. Hegseth contrasting years of Democrat support for Ukraine with an Iran conflict less than 5 months old. The latest estimate of the Iran costs topping $37 billion. President Trump says Iran is being decimated, adding they haven't seen anything yet, suggesting the U.S. will hit a mountain where Iran is believed to have moved nuclear material. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon. And
very heavily. The president taking questions during an Oval Office meeting with the president of Lebanon, where Israel has been fighting Iran-backed Hezbollah militants. Under a framework agreement, the Lebanese army is securing areas where Israeli forces withdraw, though there's been confusion on potential progress in the early stages of implementation. Hours after that meeting, a surprise announcement from President Trump that American carriers will be allowed to resume direct flights to Lebanon for the first time in more than 40 years. America is listening to Fox News. Tropical storm Bertha expected to make landfall along the U.S. Gulf Coast tomorrow. Tropical storm Bertha is tracking across the northern Gulf south of the western Florida Panhandle. It'll pass Alabama and Mississippi and make landfall late tomorrow in southeastern Louisiana. Top winds have likely peaked at 60 miles per hour. The environment ahead is quite hostile, so the winds are expected to decrease. Fox Weather's Brian Norcross in Miami. Heavy rain, storm surge, and dangerous surf. The biggest impacts expected, along with gusty winds. Tornado watches and warnings in parts of New York for the first time in nearly 2 years, extending into neighboring New Jersey as thunderstorms roll through the Northeast today and into tonight. Prosecutors in Los Angeles say they're confident there is enough evidence to proceed with a murder trial for the singer known as David. LA District Attorney Nathan Hochman says the prosecution plans to call over 10 different witnesses during David Anthony Burke's preliminary hearing, which is expected to last 3 to 5 days. Both officer testimony, coroner testimony, and there'll be individual witnesses as well. And again, we can rely on hearsay and other things that won't be allowed to be relied on in an actual trial. Stressing they're not obligated to present all the evidence they'll share at a trial. The 21-year-old singer has pleaded not guilty to charges including first-degree murder, accused of sexually abusing Celeste Rivas Hernandez, fatally stabbing the 14-year-old after she threatened to report him and dismembering her body. Kristen Goodwin, Fox News. Hochman says if convicted, Burke would be eligible for the death penalty. Recapping stocks, a rebound today. The Dow up 385 points. The NASDAQ gaining 329. The S&P also finishing in the green, up 65, despite U.S. oil prices getting back over $85 a barrel. I'm Lisa Brady. This is Fox News.